sampai boleh anak ulan imam mari ngirim bonreng sepo cek tadi sanggorogi nata ke barengasan apa boh baru mau makun tompo lesel saja lena Dumak saking nak pocur tika pangantan tika ekar jei sanonto esaniat Pak sadena sanonto esaniat anak tamangkan pon tak aneh otang ujak sebab fitnah neko maju beun sengak tika jak ngalaan fitnah deki ulan sebab fitnah neko maju beun pangantan maju cukup cukup pagi sekak dinto bisa acara timbang pagatan moga-moga atas saja papareng tordo arestu para ajunan saja setia do arestu se mobarokah moga-moga anak putra pangantan sedua kengenga barokah epon juga kengenga syafaat epon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam eseng ke kenging keturunan moga-moga setia keturunan sesoleh otabepon sesoleha tetep ngapek temong kudu orang sepodua epon aku nada nagara bangsa kong langkong doa rumah epon amin amin Allahumma amin sakak dinto atas perang langkong epon nyon sapora billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi